Hoi nora e tiwi, hei whera ke i ngā take tōranga pū o te wā, kei tōku tahi nai nei a Shane Jones no te ropu reipa. Tēnā koe, Shane. Kia ora, kia ora. Tuatahi e hoa o whakaaro e pāniki tēnei take i Wainganui i a hone harawira me te ropu tōranga pū Māori. Te āhua nei kua māro ngā whakaaro o roto i te Pāti Māori. Te āhua nei kei te aki ngā rangatira o te ropu nāhinara kia pita rako tari ki te panga i a hone harawira ki waho. I te mea ko ngā kōrero e putana i a hone e hāngai tonu ana ki ngā nawe e tupu mai ana i wainga tonu i te āhuatanga o te whakahaere o te ana i te Pāti Māori me te ropu nāhinara. Ko te take pēr i hua ake ai tēnei raruraru, he tuhi no hone i ona whakaaro i roto i te New Pepper kāri i haere ki tana ropu i te tuatahi. E te whakai koe ki tēnā? Kāo, e hari te mea hone harawira he tangata e kuhu ana i ona whakaaro. No mai rā no mātou o te ao tōrangapū e mōhe ana pēhe ana tana tū. Ka mutu ona whakaaro he rite tonu ki ngā aurere tanga e puta mai ana i tōna iwi a ngā pohi nui tonu. Hoi nā tāna he māngai mo aua nawe. Ki o whakaaro ka panai e ia? Te āhua nei, Pem, Ken Me, nui atu tō rātou aroha kia John Key me te ropu nāhinara i tō rātou ngā kaunui ki te tū o Ngāpuhi me hone harawira. Nā, kua kōrero koe mo John Key me nā hinara, ka tahia no, ka puta te kōrero i aia, e whai whakaaro ana te kāwanatanga ki te hoko atu i warātou hinonga a rātou rawa rānei ki tā wāhi pēr, me te hia o etahi o ngā iwi Māori ki te hoko i ngā rawa nei, pēnei ia tainui nei. He mea pai tērā mo te iwi Māori? Korera wātu mātou e pai ki hokai nai wēnei taonga tā te mea he mōhio no mātou, e korerawa e roa ka paukatō te hoko ki ngā umanga o tā wāhi. Ki te riro tētahi ahara nei a ngaitahu me tainui kei pōhehe tātou ko te ao Māori tērā. He Pākihi, he umanga no wera, aha koe moko keirunga. Tā mātou e pauri nei, ko te mātotoru Aotearoa e kore whiwhi tētahi paku ahara nei. Ka hokaina we nei taunga ki te iwi whai pūtea kei te pokuhiwi, kei muri te tuara o te Premier, ka mutu e korero atu e roa, ka paukato te hoko ki rā wāhi. Me kororo tāua mo tō ropu, te ropu reipa, me tō koutou rangatira Phil Goff, tana kauhau i tēnei wiki ki te motu, he aha ia i waha ngūai mo te tiriti o Waitangi i roto i tērā kauhau āna? Ko te tāhuhu o tērā kauhau āna, hāngai tonu ki te ao ohanga. Ki hai ia i whakawhānui atu i ona whakaaro mo te tuota tangata whenua, ngā pānga rānei o te ao Māori raro i te tiriti. Tāria te wā ka puta i aia i a mātou o mātou whakaaro mo tērā. O tira, tikana te ao Māori kia mōhio. Arano atu te nui o te pūte i whakawhiwhia e mātou te wāia Michael Cullen mā. Ki ngā iwi i raro i ngā kaupapa whakatatu naue triti. Engari ko tōna tikanga, tērā kauhau ona, mo te motu katoa, kia mōhio ai rātou nui no atu o mātou ā wangawanga, kei a mātou te tahi rongoa. Mo te ao ohanga. Tēnā koe Shane, kare kore, he nui ngā kōrero, hei kōrero mātāu i roti te rongo o tēnei tau engari. Mo tēnei wā, ngā mihi nui ki a koe. Kia ora. Kia ora rā.